Baleng ishajingit banyajan badutrai. Kejing pule minta kerasni. Kehikai ni syapang. Kejing kardor jong kejing shajingit. Berkunong ide ban shajingit. Baleng idon kamban shajingit. Dan bongi beriu ki ang hoi ngi Kristan ngimdan kam ban shajingi shisha namar ki sort nakene ke jingi kai jung Jesu kabau Jesu ang habang idan badu nangle kurin ngimdan kam ban shajingi bongi Kristan kishim yakene ka benda kabau Jesu la ang ban pensan dialade banginom don kam ban shajingi namar nilong kikon ke baklain banjid yaki ke baro kaba penmendoyani warna kaktino bolero ni ward ya ke bab kalong ka jimmendoyani jimmendoy ban pensan ya ke jingsno tu jogi henre ladani ti jilliyo ya ka bab Jesu la instant ban snow tu Jesu shimla mod bau habau habang idon bad unong le kurin ngim deban shajingit kaba mod Jesu don kamban shajingit Jesu ula karen shapang nong le kurin Jesu ula karen shapang ka kurin Jesu ula karen shapang ki paralo jong nong le kurin hanne bangidon kambens kautu bale Jesu ula karen ya kane ka kandin kunne kadao ayu ke senran jong Yanis Baptist kila wan ban kelli ya Jesu bale ki senran jong me kinjo shajingit habangi parte ni shajingit bulsin Kidon ke jimba ber jingsosi haba ke shajingit bunsi minda kapoi ayu ha ke jingso tu jogi sinran jomo Yanis Baptist kistambal bishni ya ke sinran jomo Jesu kabamur onde ka bensiam baba kabapallam ya ke sinran jomo Yanis Baptist ban kelli ya ke jingkelli kapallam ya ke ban kelli namar ki bishni Kamamur hanne hi niyo I bangkardon ka jingtalon ha ka jingsha jingit jogi sinran jogu Yanis Baptist kumjuru kiyong kumno iya ki parisi but ni bat ki parisi ni sha jingit bunsi but ke sinran jome pat kimju sha jingit to kaya ka ba ko adan perlong Kisinran jomo Jesu kideban shaje jingit kumbale maki mindangi don kambans ngutu kumno kidale ya kata kabangiyos no nagajin pule benikon haba uisaya ula kadau ya ki ju ya ki palisi pe kadon jinduna pala ya ke rukam bapisha jingi daga jinshisha katkunga ain jomo Moses kideban shajingit tangshisin Henry ki part kila tau ya ka ain temai ban arsin chitayo bananda kila shajingit Henry kambar don jingkala eye haga jingim mensia kayega jindumo janga jingsha jingit kale kalam kaba konsan habami posan shapanga jingsha jingit bale ni shajingit Hatongi shajingit ban pendat egaruka kunjurung ida ban kerli bale ni duai hatongi duai ban pendat egaruka hatongi lei jingle jingya sen ban pendat egaruka hatongi lei mas ban pendat egaruka hamne ke jubab jung Jesu kalam ya kata ka binda kumpa ugisaya nongya to lepa on pi baro pi shajingit henry kunju Jesu ne ye wain Pibaro pisha jingit bunsi, Henry pinju don jingkalai haka jinglong jombi.
Pidang Bishani Yakiway, Pidang Lordni Persha Yakiway, Pidang Lebeng Yakiway, Kanekalang Bejubab Jumisa Yanong Yatolapa. Yakiwa Shajingi, Kide Ben Yomaru, Yaga Jinkala Haga Jinglong Junkie, Jinkala Haga Jingim Mensiam Junkie, Jinkala Haga Rukam Duai Junkie. Bar ke Jingsha Jingit, Kade Ben Yarab Yangi, Ben Jan Badutrai. Minda Hanne, about Jesu, Ulam Om, Shaki Sindran Jovianis Baptist, Ulam Ampe, Nalong Namle Kurin. Bagi apostol kilong kita ke shin jangka kurin kabala kijan berga minda balai ni syajingit banyajan badutrai balai ni syajingit banyai rengkat baka jingsha shitam jogu Jesu Christ nama kadang gedor haga jingsha shitam jogu Jesu Christ hawangi pedian eka jingsha Shitam jogu Jesus Christ ka penchana ayani kabamor habani sha jingit kadeven yarab yani ban penchana ayaka jingim jogi nagabenda ke senran jogu Yanis Baptist baki Pharisee yaga jingsha jingit klamshim la penchana ayaki klamshim la penkala ayaka jingim jogi klamshim la yarab yaki balong ki bakui Pinban, kila long ki buru ki bakam sunio pinban. Kinshim la yide ki baduk, kila leben ya ki batola, kila penkit ya ki jinkit kabakia, halo ki baki buru ki batola ki baduk. Uji sula keren tenge ya ki Paris initin, kor dit ya pi ki Paris. Pinban kila wad dao kumna dan pendram ya ki way. Bakila pensan yala de nitit yaga jintu wai jomu nongkrong khajana badube Parisi hayimane ula nga shah jingit arsin nga yara bon givenda badula namde chu kumutau nampo te kapelong ayu yaki ban smo sarong penban minta Jesu ukran puk shaki pe kamendoi ti shah jingit kumne ka jingsha jingit baro kadeven yarab yani banlong kumu bere banlong kumu Jesu bandu pidiang ya ka jinga e kabawan tuit nau Jesu dena kata ka dau nikiar na ka bam dena kata ka dau ni rahai da ka jingir ya Jesu bangan numbang do bangan sha jingit shisin shitayo Bangan kiar naga jinpet ya ka social media, bangan kiar naga jinpam kuai, bangan kiar naga jinpelun kaya ka por pinbangat puson bad pule ya ka tinu trai, don buan jai ki jingarai ka bangilawan shim, habangin crunch panga jingsha jingin, omde tangga bam, kanre dondru buan ki benda ka naga bangilawan sha jingin. Kibri ki balan keren lorni sange ya kata kam kibri ki tarais ni yoke sange kata kam kibri ki enju yarabi ki baduk minno stamman le ya kata kam kibri ki bamju le jingese ki stamman lang kam shirhen koi men ko para ke jingsha jingi baki kam riye bole kawan na ka jingi ka bangi don baru Jesu Nandau Jesu wong kumno yensa boy ki sindran janga kin sha jingi habai la shimno iya unong lei kurin omde unong lei kurin mulle henre la shimno kabamur kadang ka bor manore mano penbor ban sei ban venno iya ne rano iya unong lei kurin kaba Jesu kren shapanga jingsha shitom chum Jesu kren shapanga jingi ap chum Jesu kren shapanga jimipa Jesu wang pe pi bangro pe bahat ya ka ain ka role henre pinjule ya ka ne namar pe don jingit minda Jesu kren ya ka gospel ka batimai baru Jesu wang
Bandus ngautu yakenega gospel pineban lain lui nakataka ain kabatem marau yaga jimu jumarkan jobi yaga rukam sautu jobi yaga rukam le jobi bandu pidiyam pura yaga gospel pidon kam yaga jingim kabatem mai bans ngautu badim yaga nega gospel batem mai pidon kam banyai rengka padunong le kurin Hagano kedua bila banyak rengkat pada nong leit kurin. Kumno nong leit kurin ulale. Ulashan shita. Ulashan jingin. Hatta habau jisuam omdar kambat shah jingin. Umur kal jing shah jingin kalau kabasuniu. Ula penkere ya ke jinyala. Shua ke jinyala jomu. Ula perlu saupus ni haga jing shah jingin. Pen hadu katna ula ken kordo ya ke jing shah jingin. Haba ula amru syabanga jingsha jingin ula on haba pisha jingin pindeven penny but pindeven penny yake jingsosvi pindeven ti but trip yake shaden jobi pindeven penny yake buri papidan sha jingin ujisuwa ake buri kim tip papidan sha jingin ujisu ula ken kortor yake jingsha jingin Hanne ujisuwa ula keren syabanga jinglang arsam jogi pairsi jinglang arsam jogi senran jogu ya anis baptist namar kimju shah jingin ban pinyak kendu ya ubale henry shah jingin ban peni ya kiberiu ujisuwa ke jing shah jingin kabashisha kade ban perlong yang ibas ngewri ke jing shah jingin bashisha kade ban penkala ya ke jingin jogi ke jingsha jingit bashisha kade ban thau tumai ke jingim chongi banya kendu ya unang lei kurin bad hamda kadang ke jingmut joga jingsha shitam jogu jisu bale ni sha jingit banya man ya ka bo jogu jisu to hiduai hakane ke yokesh pakoi bangin dub shampang parsnotu ya ke jingmut ka bapura ka bashisha joga jingsha jingit bangin dub kam id ya utrai bangin duk iai rengkat pada Yesus haga jing syak shitong gacha Yesus beki kerko kardok ini pensle ini bang haga jing syak jingit jami haga jing tuwai jami haga jing iai lendi barka jing syak shitong jami kan perlong ini kita lain lui ban mane yame ko unong le kure en yaro yang try Jesus Christ Shalom light, shalom, amen.